Baby, lekker vrijdag. 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 Letati la muda vaso. Letati la muda vaso. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. Letati la muda vaso. Letati la muda vaso. Letati la muda vaso. Letati la muda vaso. Letati l'amour da façon. L'état l'amour da façon. Lekker vrijdag. Lekker vrijdag. En vrijdag. En vrijdag. Hallo, guys!
Guys, lekker vrijdag. Letsatsi la mo davaso. Letsatsi la mo davaso. Letsatsi la mo davaso. Mo davaso. Guys, it's lekker vrijdag. We komen bij davaso, nee. Lekker vrijdag. Yes, guys. Good evening, guys. Lekker vrijdag, man. Ik laat maar kala beslanu chena. Facebook unyaka ke live. Kibaka mudavaso. Mudavaso. Guys, dumela man. Guys are bring him. Guys Peter bring ka tabatela tsa ka di kamorene tsa mudavaso because la hopola hore ke le jetse ke live TikTok ke Dr November ka Pastor November Facebook ke PS November VFM ke live o tsona di le pedi guys o tswa ke le jetse nnete tsatsine le ka batla go ruta ka ntse tsatsine ke batla go ruta ka apole ke tlo ruta ka carrots apple and carrots ke tlo ruta ka di apole ke tlo fundisa ke tlo ruta ka di apole ke tlo ruta ka di apole le carrots vandaag lekker vrijdag guys lekker vrijdag make-up ya ka ya dula hantle 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 kana guys re tlo buang ka mdavaso tlo buang ka ntho tse ntse le dietsa tse tlontlollang lona batho ba etsa ba rata mdavaso mara le sena strategy tsa mdavaso and tlo nke le jetse mdavaso ke creativity if you want to excel tabeng ya mdavaso ntho eno e hloka creativity mamelang lona mdavaso ke ntho ya creativity lona ba sa tsebong gore mdavaso ke ntho ya creativity ke tlo le ruta tsatseng hayi ngizonifundisa bantwana bami ngizonifundisa nizandithuka ndisiya phambili hayi nizandithuka ndisiya phambili ndiyayazi bazondithuka batlondiraka bo Holy Jerusalem of the Holy Land of the waterfront bayazi batlondiraka mona bandrakele hore nna ke bua ka mdavaso mara ba akile choice batlondiraka mona bo Holy Cross Choir of the Holy Jerusalem Holy United of Democratic. Batlondiraka. Guys, arubeka Davaso, kam Davaso. Harbenka kanto. Heaven, what's ba Luna? Ke tlo bua ka apole. Ke buele ka eng. Ke tlo bua ka apole ke buele ka sweets and carrots ke tlo le jwetsa ditaba tse bohloko into tse bohlongo e se tibana nazo aphe strateng dintho tse bohloko tse re kopana le tsona stratong mona tlo le jwetsa ka tsona bana beso so ni qele lenyane khona nkoko ya pele batho ba tsebe hore mdavaso hauna formula hauna formula next mdavaso hauna formula hauna le ntho
ha ona le ntho pattern ha ona pattern you know otswa ha utlo dintho tse re di tina ezinto sizinxibayo pele di rokwa phambo sithungo ezinto sizinxibayo dina diyetse di pattern then and then nxa ukwenzelwa ipattern then batho rokang ba follow a pattern ne abantu abafundayo baya abantu abathungayo bayazi ba follow a pattern wana go high but now ntho tse already tina tsona tse di ba ke tsa pattern di entswe ka pattern before di rokwa di sutu di etswa ka di pattern in but mndavazo ha ona pattern ha yona you ha ona pattern next ntho ntona na pattern ha ona yo tu and again tena boholo ba runa e mole mo ga iketsa ntho ya lona omnye nomnye zayenzela into acinga ba right mndavazo mmo omulo mo iketsa ntho ana hana ngore right hey yekunzima mndavazo uswaka hayi omulo mo etsa ntho ana hana ngore ke yona re inahanela siyacinga lapha apha emndavazweni re inahanela the second part ubothole ningakwazi ukucommunicate jwalo ibe wabona mndavazo kre ha una pattern ne omulo uzenzela nje into ayicinga ba I right riketsa ntho tse rena na go di right jwale the third part it's when lesa khone lo communicate jwale uba we hayi uba nzima nogqitha ngoku uba bima mndavazo jwale uba west uba difficult because jwale emong ha yetsa mndavazo uyetsa ntwana hana ngore e right siyacingela nje because hayina pattern ntwe na mndavazo kwenziwa nje sana zitya phansi nje dija fatsi ngwana go gae hayi zitya phansi tu dija fatsi mndavazo mma uya fatsi hey hayi zitya phansi bantasi kia phansi sana thank you bantse bampa dintho bana beso modimo a letseng hantle dija fatsi motavazo motavazo mo ke a leboga bantse bampa dinyei kore motavazo mo kore nako tse ding o fumane gore motho a etsa ntho o sa itsebeng o sebusa lo mntu wenza ntho ene nako ngwe o fumane re kwetse mahlo tjena se vala mehlo o boetse tje o moshebe gore o sebusa lo mntu wenza ntho o ipotsa gore mare motho o ntsa etsang e re ha o sheba bo kwala mahlo ha o sheba kwale mahlo ha a shebetse kwana ntsa lla jwale ka pudi e khwaza njengebhokwa o bula mahlo tjena o bo mo hlodisa tjena o mo sheba tjena ntho mndavazo mo ihlutsi hayi ndiyanixelela bantase niza kuxelelwa ndim nitla jwetswa ke nna fela turubetse ya gale sister Jakubeta ka nnete tholo ra be re o fumane ebile re entsa tje kore o mo shebile tje ha o sheba o ya qimela ene ha o kwala mahlo o titubala wa hweletsa yo ene ngelo xesha ka nako eo ha ona mahweletsa a nix o a pretender because o tswile o traumatized yona le batho ba traumatizang ka nako mndavazo yo hey una le batho ba traumatizang re traumatize le re bona re letse a gore ke bona o na le motho a ke bona ntho datini tla ko nthusa o founele mphohle mo jwetsa gore a beye age restriction mo mphomotseng kapa seleke kapa whoever a ke le founele mpho le mo jwetsa gore a beye age restriction mo
ntho e buang a e tshwane le wena a tloha le ntena mpe bo modi le a etsa Mdavazo le di etsa flat le nana bana ba le ba entse kang le ketsa betere ampe lona ene nna ke atla ho lona mo le na le bana kapa ba tlile jwa bana ba lona ba tlile ka Holy Spirit. So guys, are bueng so hi ke le ka we hlalosa tabena hore hi banta go to say traumatizana because ntona haina nto who taking pattern haina pattern ntona Mdavazo jole bothata now re senya kae re etse ibe wes kuthi ibe difficult no qita jole re etse ibe difficult wa tswa re be re etsa ibe difficult re etsa eng jole ibile ha re sa communicate ka yona jole ha re sa communicate ka yona jole iba boima lo fit jole iba boima bima iba bima iba ibile jole ha le sa communicate le tshaba communicate ka Mdavazo jole o thata ke mane mo o tla thola ye mong o etsa nthwana hana ngore ke yona le ye mong o etsa nthwana hana ke yona because yenze ka lonto ya etsa la ntho rena re etse dintho tse rena hana ngore ke tsona and that is why re la hluwe abanye benu ni lahlelwe lento kwenza into enicimba yiyo baba malona le lahletswe ntweni ya ona hana hore ke o etsa ntwe right le lahletswe ntweni that is why le blokuwe baba malona benicimba ukuthi into eniyenza yi right because baba malona you thought or what you are doing is the right thing. It is the right thing to do. Lonto ni lahluwe le lahluwe gale ke ba jwetsa kere o gona o etsa motho x o mogona mo etsa xmos le ntse le busy ka Mdavazo ha ntsa alla mona alla jole ka pudi alla wena bontso qeta ka pelong ya hore wena go qetetse vandag re gona ba etsa jwalo o mo etse x ntse le busy o bo utlwa hore wena o x o tlotsa tsinela ke sa batla utlwa next ya le lahluwe baba malona a isale kamra Mdavazo yaba o sokopana phone ya ha isa kena isela isa arebe ke mosadi wa lekgowa is the number of dial is not available in the MTN of the social network le lahluwe because baba mbalela le traumatize batho le tshuse batho le sile batho le ba tshusitse wena o ntse o etsa Mdavazo ka ntho o traumatize motho o mo tshusitse o fihlella a utlwa re ha sa batla next ya a block le block baba ga le sa arabua phone call tsa lona di sa arabua a di sa pendula a di sa arabua ka ke le thuse bana ba go gae are keneleng deeper. Let's go deeper. Here's the biggest problem Nancy ngaki bothata bohlamo the first mistake makeup yaka first mistake ona le mothatsare a ntsa Mdavazo ka pelong o ntsore ha ke qetile mo ha ke batle le ho bona answer bua English answer it's nice is good of you is good wena ka pelong o ntsore ha o qetile and funo bona no more see me no more see me now no more see me
no more. Uva andifuna nombona xa ndigqibile lo mntu ngagqibile apha kuruto ra batlile ummona utlwe ebile ka re ba tseba ka le ke free ya gane ne ke etsa pele ne ke ba jwetsa ke ro ke la bona o qeta o etsa motavaso utlwe ka ro ka founela batho ba di stima mollo ko ro utlwa e ka ro ka founela and yazi ne ba biza ntona bantu dinto di stima mollo ke re steam ka le bitso ntwana steam wish fire goals fire utlwe ka ro ka bitsa batho ba fire steam wish ba jwetsa e ka ro ka bitsa batho ba steam wish o ba jwetsa the house is burning o ka ro ka ba bitsa the house is burning au qetile o etsa motavaso o na le batho ba reng au qeta o etsa motavaso le e ka ro ka founa ba re the house is burning fire steam wish please come very fast ha ba hlaba ba fumana le moshampa o yemetše ba fumane engathi ba ka fumana e ka re baka o bore it's me please wash me ba o tshele ka di pipe tsane ba go galele ka za hose pipe o tlore e ka re ba ka o peita ka metsi yana ba o hlatswe ai lona a le tsebe mix hey ka tsa mdevas ai o ka re ka founela batho ba di stima mollo a bantu ba cema umlilo uthi hey please the house is burning ha nqetile mo o tlo ka ba founela hore come and switch the fire off come please the house is burning come with immediately ba fumana o ye motse hore it's me please wash me o tle ka ro ba bang ha ba qeta o mong ha qeta o suna e ka ro ka nka borsolo ba toilet ku rutlo e ka ro ka nka borsolo ba toilet o hlambu umlomo wakho o yetse ka borsolo ba toilet e ka ro ka nka brush ba toilet ngathi ungahlambu umlomo nge brush guys I regret because I don't want to be long bana ba go high so nothing like here to ke ngoku bothata ba rona bo hlaha mona ba pele ne bothata ba rona bo hlama enwa bana mistake ya bona ya pele ba rata o etsetsa bona bana bona ba rata o etsetsa bona nothing like bothata bo hlaha hona mona bana ba etsetsa bona le bana ba etsetsa bona nothing like most of the problem kore bana ba etsetsa bona le bana ba etsetsa bona that is the problem nothing like nthe etsa hore re forcane emichatweni manyalong a rona re forcane the relationship in tsa rona o force ungamkhani umuntu wakho u force motho wa hao kore unpose fail kore o ske wa khona o mo master ke hore most of the time bana ba etsetsa bona bana aba o yenzela yena o etsetsa yena a ke tsebile ngutla aba ba enzela bona aba that is the biggest problem ya hore bana ba etsetsa bona ba etsetsa bona bana ba etsetsa bona bana and bana ba etsetsa bona aba if indoda kapa monna a etsetsa yena esenzela yena one akaqeta pele ugqiba qala angakhala akalla no abaqete no because uyetsetsa yena ingxaki yethu banna le basadi ha ba kopane ka nako eo ba etsang motavaso most of the time enwa uyetsetsa yena enwa uyetsetsa yena o thole hore yena uyetsetsa yena le yena uyetsetsa yena and ka nako tseo le etsa le babedi batho wena wenzela wena as a man o thole hore monna o etsetsa yena le mosadi yena o etsetsa yena
That is the biggest mistake. Kana ko yo re shapa mudavaso. The biggest mistake kore re etsa mistake ka hore eno o yetsetsa yena le ena o yetsetsa yena. Nantswe ngaki. Wa bona when munna ha le yetsa mudavaso abaqala ayenzela yena akaqeta pele asa consider akaqhiba qala akalla no of crying tears or yo is uqetile bana. They are very selfish. Wabona munna ya yetsetsang yena, you must know that you selfish. And most ya bana ba bangata ba yetsetsa bona. Le basadi ba bangata ba yetsetsa bona. Hona le basadi ba reng ha qetile fela o zoxelela athi into besidibene ngayiphelile. Uta mutasa o jwetsa nna wa mbimela, uyandinzimela. Uqetile yena. Because most of the time banna ba yetsetsa bona basadi ba yetsetsa bona. And ke tlo le jwetsa hore why re sukudisana. Tlo le jwetsa why re sukudisana. Ha ntse nitlalela bantwana bam why re sukudisana. And solanka o yetsetsa as a man, solanka o yetsetsa wena. Luena musadi wena mfazi uyenzela wena solanka wena uri musadi uyetsetsa wena, you must forget. And most about ba yetsetsa mbona, if munna ayetsetsa yena a shapa mdavaso for yena asa considerio lieno asa considerio. Most about what are considering, number one, habana communication. Most of them, they don't have communication. About communicate. Utauta yena sa hweletsa se kwaza se qebile utauta sa hweletsa o sa qetile kapa yena sa hweleditse o sa qetile. Most of the time they don't communicate batwana ba. If yena ayetsetsa yena lena ayetsetsa yena, and then baba sa communicate, you must know that butata bo bongata. And ngelishwa ka bati. Most about karadi relationship, karamanyalo. Most about ba etsa mudavaso, ba etsa bona, aba etsa di partner atsa bona. Now here's the thing. We always forget hore when utla musadi wa hao, let's say you umunna utla musadi wa hao. You need to know hore munat untena yo itlisa musadi wena o tshwantse o tlo utlisa musadi ena monate. Fanele uyazi le fanele bese ngondweni yakuba ngandiza udibana nepartner yam, the main focus ke hore ke o tlo yetsetsa partner ya hao. Liema, you need to understand hore the first focus ya hao ke o focus ho yena wena osi wena sisi o tshwantse o focus ho yena kapa wena o tshwantse o focus ho yena. Ka mantswe mang, as a man you need to remember hore when o tlo kopana le partner ya hao, the first thing o tshwantse o etsebe ke hore o tlo yetsetsa partner ya yena. Now le tlo etsang ke kopa ke demonstrate skela tsamaya. Skela tsamaya. Here's the thing. Let's say ke musadi. Let's say na ke musadi, and then ke munna ne. Let's say ke munna indoda le ke musadi ne. Now, one of the things most of the time, but relationship. Most of the time, wena munna, wena musadi, musebetsi wa lona ke exchange minati, le tshwantse le exchange ubumnandi le musebetsi wa hao ke exchange monati. Ka mantswe a mang, monati waka as a man ubumnandi bam njengendoda fanele nduphe kamnandi sonke ke ufe hamnandi nna ke sonke ke tsojo ke ufe hamnandi lwena o tshwantse ufe nna hamnandi lwena o tshwantse ufe nna hamnandi. One, because number one, you need to understand good as a woman
How yetsetse as much uyetsa for monate uyenza ukuthi uve kamnandi but target how ke utlwisa motho na monate le wena as a man as much o tshwantse utlwe monate but target how ke utlwisa motho na monate. That is the first target. But ka bo madima ba siyenze lonto Aries Aries Aries, most of us are Aries. O kopana le motho 1 2 3 o santsa qetile lo 1 2 3 se qobile because una yetsetsa yena na lona abanye mntu 1 2 3 se qobile and aba qetile ha sa batla next yana o tla o jwetsa re qeta ka speed nna se ke le sharp bana ba yetsetsang bona if mosadi a yetsetsa yena a davazela for yena a le selfish ha qeta fela ho utlwa monate ha sa batla next o jwetsa re hai qeba ke ngoko qeba a o jwetsa re no qeta because na ke sharp jwale because why o yetseditse le banna ba bangata ba qetile monna qetile o tla ba a sa le sharp o tla utla sa rob nna ka qobulei o tla utla sa gona a gona jwale ka lori ya gale ha qeta uri mama we nna qobo ukuthi yo mama we uyalala wa robala immediately of effect ulo a gone jwale ka truck because o qetile o qibile ba shapa di half done but ba yetsetsang bona ba shapa di half done most of the time re shapa di half done most about ba yetsetsang bona if monna a yetsetsa yena kapa mosadi a yetsetsa yena most if we yetsetsa wena as a man and guys if you want to do for yourself if only monna only o batla ho iketsetsa monate you don't need this person. If you are a man you want to do for yourself o yetsetsa wena you don't need this person. Amadoda amaninzi bayetsetsang bona bayetsang baya itshwarela bayetsa tjena bayetsa bona na when o yetsa tjena o yetsa dai to blow vat like bona mos then you don't need this person. Leluna if o yetsetsa wena you don't need this person. O ka DJ ya fela wa DJ ya fela wa DJ yo o se mo itse TikTok mona ba DJ o wa DJ Wanchaza ntu bokari are ke shocked mara kana go tse o yetsa mdavaso una le bana to thola rona le bana ba bararo a ke tsebo ba yentse jwa mara qetile o tlo ba shocked a ke ruta ka mdavaso le nchaza mpelo le tlo ba shocked a ke ruta ka mdavaso mara lo yetsa le nchaza manyoloi yo lona le bo holy messiah yo lona ba pholoso le bo holy messiah. You know why ke entse dintho tse because ke etsa ntho ena ka be fun content ena ka ya le ke freedom ke etsa be fun yeah a ke tlo etsa ka di suit mona yo bo holy messiah le ntina bo holy Jerusalem yo bo holy revival of the Deuteronomy yes lintina yo so if guys if you want to as a woman if uyetsetsa wena it's easy you just go for DJ wa DJ net wa DJ ya u DJ ya then u heletse o le mong and then that one when we o DJ ya o le mosadi then that one is for you we yetsetsa wena lo wena ntate as a man if we yetsa tjena you are doing that for yourself then but immediately le tlokopana le partner yao you need to understand it now le tlo o tlo yetsetsa o utlwisa your partner monate
and then le not tshwantse le not tshwantse a utlwise monate. Now here is the thing. Number one, ke itse Mudavazo hauna ntho hauna petty ne. Now here is the thing. Ya pele Mudavazo ke ntho ya creativity. Le tshwanela le be batho ba sa minding who create dintho le create dintho tse ntjha. Mudavazo ke ntho ya creativity. Ya bona ene ka mobadimabe creativity ha e batle batho ba botswa. Ha re bua ka o create dintho tse ntjha ukuza ngezinto ezintsha ha le kopane nize ngezinto ezintsha ntho tse ntjha ha le kopane. Ya pele if le batla o tla ka ntho tse ntjha, if le batla o tla ka dintho tse ntjha tseo le lona le qalang di experience yo qala nje ya pele nje ko re fela le ske la ba botswa. Creativity ke ya batho ba seng botswa. Abana nthetsa gore batho ba Mudavazo ya rona e be very weak and e be useless. Ke gore fela we are lazy. Most ya batho ba etsa Mudavazo ba ba lazy. We are lazy. Una le batho ba botswa ba nqena. We una le batho ba botswa hle. Yes. Huna le batho ba botswa ku khobanto ba nqena ba botswa ka Mudavazong ka mona ba botswa ke itse ho bona last time ka re the third part into e betayo ya pele ko re batho ba rata o ja dijo tse heavy ba rata o ja ditampo mtaki umngqusho a ki stampo ba bang ba ja di meal tse heavy abanye ba ki mikubo o je papa ya phofu e rich ya Sesotho kapa ya Xhosa o je papa ya Xhosa o je papa ya kore papa o fane mpa ya motho itletse le kana batho ba bang skala tsamaya o thole batho ba ja papa motho a je papa o thole motho o ya betheng isusu se tswele papa mpa ena itletse papa itletse nama itletse isusu se tswele ba bang ba lona ntho le etsa gore le be botswa le skela ba creative ko re fela before le Mudavazo le ja di heavy meal o thole motho mpa ena itletse ka re ke ngwana wa khutsana ngati ke khutsana fumane mpa ena le thata ile bima itletse papa iqele papa ile bima yes ane le ja di phofu tsa ntho tsa Sesotho so o kila o ja phofu ya Sesotho ene o qimba o nahana hore tla ba flexible o tlo ja o ke mgubo mpupho yesiZulu yes skala tsamaya hey hi and also later le jaka bo 9 ha le qetile ho ja immediately qeta ho ja se bile le ya be 10 straight nane qobutya e se le taba hore masie beding ha re bethe mosadi wa ka mpa tse kana iqeli papa iqetse ke e kana stampo ngqusho ke nama di tletse nga qibile pha ha le qetile be le nana le tlo ba creative ha le fihla Mudavazo no ya xoka. Never, you will never be a creative, you will never be flexible, you will never, because number one, there is no way uto Mudavazo kampa etletseng papa. And the reason why batho ba ngata ba sa khone ho ba creative kana kwa Mudavazo le tlatsa dimpa ni twalisi papa stampo o tletse ha o qetile si tswana ha qeta o tlala mpa ena ha qetile le ya betheng then ha le qetile nxa le fike beding phaya
ha le tsebe lo tsamaisa le theka o tsebe ha mpa e tletse a o kwazi no ambisisi nje ha o tsebe o tsamaisa le theka fela because le theka le tlo tsamaya jwang ngesuso sigcwele kangaka isinqe sizohamba njani ha re bue nnete mpa e tlo tsamaya le theka le tlo tsamaya jwang that is o tlo thola hore batho ba etsa mntavaso o thole motho a etsa ka mmele kaofela ngomzimba wonke le etsa ka mmele kaofela ai lona man yo nna le nkgathatsa matla wa tseba headquarter kuku headquarter it's kuku wow uhambi utsamaisa everybody abakaufela uhambisa umzimba wonke because you cannot move your kind of spinal nto kana litheka ke is spinal spinal pain lithe isinqe ntoni kana ka English spinal cord spinal yona ntho what's it hampa itletse papa o botlo etsa mntavaso hayi sana uzona ai lona ai le tlutse nna ke le rate hle yo le re senyetsa le dibetha jalo o botla le wena o mme o batla o etsa woman of the top range o fumana bomme ba batla o etsa woman on the top of the range of the woman o fumana o nana ka etsa woman on the top kampa e tletseng dijo ai suka ke ntho e le tshwarang ke di-cramp ile ke di bantshwa tse cramp le tshwara ke di-cramp o fumane o hema so o phefumole ngate o hema ka re o tshwere ke asthma 1 2 3 fela engate phetho e asthma because ipapa mpa ele e tletse papa e ntsinyela fumane o dutse hodima motho ka re o dutse hodima selopemere ba bang ba lona o fumane o dutse hodima motho ka re o dutse hodima selopemere suka yo le hatella le ntho tsa rona a bohloko rona hai fumane o dutse hodima yona mona o e sa kgone le o hema o e suffocate o e bipetsa mona o e suffocate o e dutse hodimo hlelenge o dutse ka mpa e tletseng papa o dutse hodima yona mona ha o kgone le o tsitsinyela ai suka ai le a re phoqa le batla le robela dintho tsa rona fumane ebile kobeile ntse tje ntho tsa rona di kobeile o e dutse ha bohloko ai lona ka re la re lomeletsa ka re batla gore senyetsa ene o tsebe ntho eno ke yona fela lo mme ke monwana fela o le mong ono wa o thaba le o hlonama o mnyenje ko ona fela wa o thaba le o hlonama o tlo hatella ha bohloko mona o tletse mpa ya hao ka papa mona ha o qetile botlo o batla ho etsa woman on top of the range o bonahana hore o tla kgona o tlo ya fela bedi hore ka mmele kaofela e ka re dutse hodima selopemere lona skela tsamaya
Linqeda mona nindigqibapha linqeda mona ufumane bile niyoyika nengqela Chris ufumane motho tshaba le mohatsela o batla etsa women on the top range I kwetse ka dikuba ra nna ke tshaba ho hatsela a nna ke tshaba ho hatsela ufumane women on top range ya teng e etswe motho Mutata rai ai mna ndo ikukotola yo nakutshaba hatsela mutata muthetsa aitsa women on the top range and such ai nina ai nona le mhlutse nona ai yo jalo fane ikare gumkhwete ikare ke lekulwane kare ke lekulwane eno tsa kre jale le tlose le di makeup a dio le rutse le di wiki so jale kare o lekulwane nyana umkhwete kare ke lekulwane nyana o so jalo tlose wiki o tlose makeup jale kare moshimane nyana wa lebollo ya wa pereng kubo ya entse ara hayo hamna a ke tlo ikhatsetsa ke batla dikubo motho etsa women on the top range a entse ai le amphoqa lona ai le mphoqa ka mehla le mphoqa ka mehla bana baka ai hai ya Jesus holuka ha aho phahame ho yentse tive thotse kholo and now there is no way lika bang creative. Now here's the thing. Do you know that Bondat? Do you know that your partner sometimes, if outside taking ekbamba is main. Do you know that sometimes, even if as a communicating by saying maybe go this side, go this side, and we are in talk about one side saving. You read the body language, it's the partner. People, they don't know how to read the body language, the position. Actually, the position. One of the things is about people, they don't know how about to read actually the position. When kana kwemdavas, but about to sometimes when your partner out here, you need to umamele hore ha out here, u pushetsa kae, u isa kae. That's guys. One of the things about us is but when your partner out here, especially bontate, nto yani ya missionary what lebona mission of the one, missionary of the in. Basadi ba bangata
sometimes a ka se o bolelle position or o batla o ya ukuthi o ye kwele phicala a ka se o bolelle hore o ye lehlakoreng lefe mara bana ba bangata one of the thing e ba shapang gore they don't know how to read the body ya partner abamameli bontate ba bangata ba mamele hore mosadi yona jwala ka o tshwere le thekeng o pushetsa kae ena hona ba aka ha tlo bolella hore ya udimo kapa ya fatshe kapa ya kwana batho tlo utlwa ka matsoho a hae naka kubambileyo ukuthi ukuchalela iphi what you need ke ngwe dintho tso le sa understanding it's very important to read matsoho a partner ya hao especially kana ko yani ya missionary of the vat you need to make sure that o mamela hore this person o hulela kae o tsalela phi o tsalela izang because guys batho ba bangata bontate ba bangata ba understand that because emumutu o positiona o positionetsa mo a ratanteng gore wa o director ndifuna apha okay why position or ke batla mona ke rata mona why position how I tshwere ka letso I tshwere it means how position or tloka mona ntate tloka mona butuaka no amadoda amaninja ka mameli ha re mameli di are mameli matso a di partner tsa rona hore lo mntu njengben bambile unditsalela phi are mameli wena o ya fela hey lona bana hayi nalantina hle yo bondate mamela matsoho a partner ya hao mameli izandla zomntu wakho ukuthi ukuchale uza udimo uyisa udimo okanye ukusa ezantsi okanye ukuseqaleni that thing is so much important mamelang matsoho a di partner tsa lona because ha a o tshwere jwalo kana go tse dingwe o position or o batla kapa o enjoy ha o le o kae kapa o itsa jwang ani mameli nix le mameli nix ha le mameli hle yo bontate mamela matsoho umuntu nakakubambileyo mamela ukuthi that is why it's very important it's just that it's very important sometimes hore your that is why it's very important sometimes hore o stretch mats o bema o etsa matsoho a o tshena this position yawo iphahame so ne so that ungalali phezu komuntu ska ba emaila motho and then o ske wa robala udima motho sometimes it's very important to no etsa matsoho tshena so that motho a tla gone go tshwara hantle a o position o latella tsela yo a batlang ka teng because guys ke itse ya pele ke itse when re kopane re le monna le mosadi we need to understand that when ke etsa lo wena responsibility ya ka is to make sure that o utlwa monate lo wena your responsibility is to make sure that nna ke utlwa monate so that is the main thing my main target is to make sure that ke etsa re wena utlwa monate lo wena your main target ko etsa nna o utlwa monate so that is why very important sometimes re promise uno movie sa mmele wa hao tjena so that especially kana go yani ya missionary of the o gona etsa tjena so that your partner a gone o twister the way yana batlang ka teng a ke tsebe ke etsa sense na a gone o twister lo director now again this position ya hore o phamise mmele wa hao tjena o phamise matsoho tjena it's just that I gone demonstrate TikTok o mona position intena ya demonstrate matsoho tjena hape ha e batle abantu abahluthi kakhulu ha e batle batho ba jang bo dipapa tse kgolo ditampo mantsimbu a ifuna zo zinto ha
Hai batle this thing ya o etsa tje and then o botsa maisa le theka fela ha e hloke dipapa tsena tseo le dijang le ditampo ha e hloke dintho tseo because you will never be able to do that because now your papa yena dijo tsena di imela body ya hao that is why o tlo robala hodima motho and nxa o lele phezu komntu akazukwazi ukupositiona motho ha o tlo kgona position. That is number one. Emu u position ka matsoho a o tshwere tjena a bantsa o position o la ha o tshwere fanele o mamele o tshwantse o mamele motho a o tshwere hore o isa matsoho a hao kae o director kae ke a pele especially lona bontate lona bomme bothata ba lona ke bana lona bomme bothata ba lona ke bona yo e le lona le a qaqeisa leyo sibamba ngenyawo ntwa o re tshwara ka maoto o motho a entse a o tshwere ka maoto e qinise ngenyawo motho o tshwere ka maoto tje a o entse vice grip of the sombamba somtlapurela ka maoto. Now as a man you are trying to push to this person but this person how feel that opportunity or you must move easy kubambe Steve ngenyawo motho utisitse uyentse tjena ka maoto o tshwere tjena ka maoto the person doesn't give you a chance now ugripile ngoku now you have to push and your energy you tshwantse o isebedisetse ho tsamaya ho kena o tsama no now you are forced to use your energy again hore o kgone ho tsa motho tshwere safe because a problem gore ha le understand hore allow me hore ke be flexible I need to be flexible ke tshwantse ke tsamaye very easy I must be able tswana lona le re tshwara ka maoto fumana motho kubambe ngenyawo motho o tshwere ka maoto tse motho o tshwere ka maoto a o tshwere a o fasitse le theke mona you can't move mntu kubophile hayi lona and again when khathatsang le yes monna khathale because now we have this person a sebetse ka thato umsebenzisa deep umsebenzisa nzima yo le sebenzisa ka thata man le tshwara Steve man motho o tshware ka loto yo lona le tsebe loto mnta kubambe ngenyawo motho o tshware ka loto a o tshware Steve ka loto kapa ka maoto a mabedi a kubambe ngenyawo ezimbini tshware ka maoto a o konopela a kubophe ngenyawo ezimbini now ke itse ndavaso ke ntho ya creativity etswa ke number 1 le tlo etsa if le batla creativity ke etsa ke itse ke rutile ka magatla mangata di fundisile le ntho ka netse ka re creativity re create the new style di tsamaisana le di new memories new style goes together with the new memories if haretsi boyetsa di style tse ntjha if haretsi boyetsa di style tse ntjha you know o tlo etsala your partner o tlo dula a hopola exe high because most of the time ke le jwetsa mehlena di nitalela yonke le mihla di nitalela yonke le mihla ukuthi ke le jwetsa mehlena hore bohloko ba runa kore all of us re tswa di exeng nantsi ngxaki all of us re tswa di exeng ha ke fihla wena
ke fihla wena ke tswa X-eng le X ya ka le motho yona wa ka le yena o tswa kae X-eng ha re kopana re tswa di X-eng and the X tse ding tsa rona they were good the X tsa rona tse re di tlweletseng guys I don't want to lie hona le di X tsa rona tse neng di le good and if hali improves Mdavazo wa lona if a little ka di taile tse ntjha if a little ka di ka hali create because that is why ke itse Mdavazo ke ntho ya creativity if a little ka di taile tse ntjha if a le create dintho tse ntjha mark my word o tla utlwa motho a alla uza ukhala umuntu wakho alle ubonana hore o liswa ku wena o utlwa monate o tswang ho wena kanti akakhaliswa nguwe that crying is not for you that cry is for X I'm telling you hona le batho ba lla you will think uri o liswa utlwa mna lona o doctor Mutare ki utlwa mnati ki jajem kanti that cry it's not for you u fantasize ka X ya high u fantasize ka X ya high wena ntsonana u liswa ku wena mo kanti akakhaliswa nguwe u fantasize ka X ya high the only time uri a utlwa monate the only thing ku ri a fantasize ka X wena buntsuri baby I'm good now baby injani baby Amar is good so baby you're good marantle ntla builwe ki ukamna ki chacha baby you are so good I will and haruena you don't know Elela mstantala sekhaya Uncle baby you are you are so good akathethi nawe abuyilwe jole kala akakhaliswa nguwe sana if lesa tleka di taile tse ntjha lesa tleka di new memories lesa tleka di taile tse ntjha motho wa o tla dula a nahane ka X ya hae o tla fantasize ka X ya hae le ntse di busy wena o bontse o nahana o liswa ku wena kanti a liswi ku wena akakhaleli wena o lisa that cry is not for you is dedicated for the X cry that cry yo le hanzari baby ha builwe Muthetleng ka baby nkile ka tshoka re muthetleng ka baby o re thusitse muthetleng ka baby mthona o re thusitse ya o sincedile umuntu ozenge igama lika baby a o sincedile because sometimes I re baby it's so nice ha re buile wena re bua le X tsa rona mara ntse re na le lona ntse ke na le wena ke buile wena ke bua le X yaka because ke fantasize ka yena come na ki jajem you don't know ki jajem Mudiba hlololo fatse muthetleng ka baby hobane na go baby ena it's not for you hantse re baby re ntse re davazana ha re buile lona re bua le di X tsa rona
le a re lla tjena na di exes tsaka no ba ntse ba le busy ka tsona and the exes tsaka di alla mo mara I know that crying is not for those a new partner. That cry is for me, is dedicated for me. No, V. But when I'm trying busy, can you access account? No. But let me tell you something. That cry of your baby, that baby is not for the it's for me. Hi. Gile kai experience. Gile kai experience. Gile kai experience. Kini busy. Kidavaza. Moto. Kauta motabua Sizulu. Awele na Sizulu. Mtu atete Sizulu. Mutasoka ele wananono nasa tibi Sizulu. Mare nekuta bua Sizulu. Abua Sizulu linda. Mare nani yana nerisubu Sizulu. Kachokare, this cry is not for me. Ele, she was crying. Marhanta Buasi Zulu say, no, this cry is not for me. It's for Zulu men somewhere. No. Hey! Hey! Uko to say improvise. Uko. Usatlika di ntotse ntsha. Manyano. Lead the relationship. Oh God, see. Nane kutu mutwaka bwesizo. Abwesizo kara ajwala asabuya le namu. Ati baba. Ati baba. Ushaya kamnati kale. Ati baba. Yangsha. Kara. Abuile ndamara aki. Kautara kina na kwa mmoza ndizumbusa. Mona sekete. Mona una kama baba yo. Luna. Ay, ne karu karki baba. Ay. Oh. Kudam dat. Ke jajem. Nane kiboni mkangono ra. Dote naskaditsepa tena tamomda matsu. Oskaditsepa next Baba November. Hey. Hey. Shaka Zulu. Nanga ujwetsa no. Na. Bantse ba busy ka di exes tsaka tse ding. Baby eno ha itli di current partnering. Ke yaka. Yaka. Hey. Ay. Oui, mama, yes. Tu vas t'auto kwala.
Now re hloka creativity. Creativity, one, I hloke batho ba botswa if le batla create ditaele tse ntjha. Two, bontate jang hantle le bomme jang hantle le lona bomme jang hantle le lona bomme jang hantle le lona le tsebore when u davaza mme yana le mokhaba a le tsebe mosebetsi wa davaza motho ana le mokhaba ya le tsebe next lona jang hantle a le tsebe o davaza motho mme yana le mokhaba ke mosebetsi mo kae bana ke jwa le mokhaba wa no o push o tshetsitsetsa morao jwale o tshwantse itshwarelle la mokhaba no o pushetsa morao lona le tsebe mokhaba jang hantle tloelang ho ja dipapa le ditampo kana ka mdavaso ona le batho ba ka reng ka bana le manaka ko tubone ba mmena ka reng ka bana le manaka gore ho be le mo o itshwarelletsang tsheng ka tunga bambelela because mekhaba yani e pusha ya re pusha ene o batla o kenela deep mar mokhaba wane wa o thiba ya kunanda mokhaba wane wa re thiba bonjole motho a teng a o robetse tse mokhaba ona o nyoruile tse o lapha jwale e ka re ngathi ungazibambelela apha emaphondweni ka re ngabe hona le bomanaka somewhere o itshwarelle tjena o itshwarelle stay apha emaphondweni kore jang hantle ikyani ka kuhle jang hantle tloelang gore ka nako tsa ka mdavaso be le ja dijo tse heavy tse etsang gore le be di dimpa tse kgolo ikyani ka kuhle I don't compromise nna ke ja hantle nna ke ja hantle I don't compromise recently ntse ke jima hape ke fokotsa because ke ne ke bona gore ke na le mokhaba ke ne se ke bona ke se ndino mokhabanyana ngo ndia o bona ya qala ke a bona wa qama monna yana le mokhaba ya tshona lanto ya tshona ndani ya nyamela yana ifihla ngumkhaba le lona bomme it is the same thing mme ya jang haholo ya tshona lanto abona wenze hona le mokhaba tje iba hole haholo man iba hole tsele ka ro ka itshwarella ngathi o ka batla ngathi ngazibambelela e ka ro ka ba le manakanyana mo o no itshwarella teng because wale wa thella ikyani ka kuhle bantwana bam hayi ikyani ka kuhle jang hantle hayi ikyani ka kuhle ndicela ijang kantle ijang hantle ijang hantle nna ke qadile recently ke bona re ne sentse ke ba le mokhaba ke bone ke sebetsa ka thata I make sure that gore ke matha udima treadmill ha qetile ke a jima ke jimisa mpa because ha ke batle mpa e kgolo number 2 ha ke je dijo tse heavy ha ke je dijo tse heavy ha ke je dijo tse ha ke ja hantle most of my time ke ja ento bo nto chicken nama ya chicken or else ke ja nto bonto chicken salad ke ja bo chicken salad ke ja because I ke batle gore ke phone ke na le mokhaba o moholo because mokhaba o moholo o ka o yetsa gore o ka le yetsa gore le skela ba flexible e ka o yetsa gore le skela ba flexible I'm telling you especially both side o bontate le o bomme so that is why we must eat right nna ke ja chicken salad most of my time now ke na le 2 weeks ke ja chicken salad most of my time ke ja chicken salad I eat right ke ja hantle today ke jile only chicken salad for the whole day a ke rate dijo ke jile chicken salad for the whole day so guys let us close let us make sure that let us make sure that re tlisa di improvement kara especially mdavaso tlisang dintho tse ntjha tlisang di improvement because mdavaso ke ntho hlokang fela creativity le be bohlale le create
le hloka just creativity, and creativity e batle le be botswa a ifuna abantu abanqanayo ha e batle batho ba botswa creativity e batle batho ba botswa. Number 2, creativity e batle batho ba ntho ba like itshilo kere ba jang dijo tse heavy, because ha le tlo gona ba active, ha le tlo gona next no ba active. And ya o qetela creativity or le create dintho tse ntjha ditaile tse ntjha. Ke itse ho lona last time ke ne ke bua kare sometimes re hloka the new environment. It's very important, guys. New environment in a ntho e etsang ka rakelelo ya hao. That is why ho leng bohlokwa hore we must sometimes go to the hotel, kapa go to the B&B, kapa go to the guest house for especially creativity. Hloka dintho tse ntjha. Creativity e batla batho ba sa tswafeng ho explore le be batho ba explore, because if I live into, I'm telling you guys, the partner tsa lona di tlo dula di ntse di hopola di exit tsa bona. Di partner tsa lona di tlo dula di na le di exit tsa bona. Ba tlo dula ba hopola di exit tsa bona, because if we don't bring new things, if we don't do new things, if we don't do, I'm telling you, your partner will always remember and exit. So we need creativity. Re tla ka dintho tse ntjha, re etse dintho tseo le runa re qalang. And dintho tse ntjha he, one of the things le sa itsebeng is into ezintjha zia communicate. It's very important hore ka nako eo le davazanang ka yona le communicate. It's very important, because o tlo gona o jwetsa motho hore baby ntho ena o qetang ho etsa ke qala ho utlwa. Creativity leading to ntjha di batla communication, because you need to make your partner aware or baby yena yona ntho qala o qetang ho etsa ke rata. You need to tell your partner, baby le ntho qoba o yenza ndiyayithanda and yazi wenze into like itsebe o yenze patona le ntho e yenze. That is why motavazo tshwantse o be le communication ka hare, le tshwanela le communicate ka hare during motavazo. Get question into motavazo ngai le tshwantse le communicate, because ke mane mo tsoreng hantse o yetsa ntho e ntjha o kgona ho jwetsa motho jo baby o qeta ho etsa ntho ngwe ha ke tsebe o yenze but ntho o qeta ho etsa e monate hle baby ke a rata now. And sometimes we feel, but this is new, incha, wabon. Then it's or lone utlaka dintho tse ntjha, because they are the communicator dintho tse ntjha. Very important. Now most about you, they are so ashamed about another communicator. How about it? So much ashamed, but who communicate come Davos. That is why even now, Haruba come Davos, but sensitive, but Rakana, but feel I'm not a pastor, because but sensitive, Haruba come Davos. And one of the things about Simenkura, Davos about communication. Last week, he said, communicating, le halik allow data, le communicate. Let allow data, le communicate come Davos. And it will be easily allow data, but communicate come Davos. You know why? So that let's get to Oskewako, Dweta Mutua how kana kwa yo senseli kalela uyens. I'm telling you, class as any sense, communicating Nisango kola. Ujweta mutua urata jwang, urata e jwang, utanda njang, le communicate. It will help you. Uri halik opana, libe sense emunde mung atimor, emun urata in emun urata in. That is number 1. Number 2, communicator leka na kwa yo, likala weta, li davazana. Tetani. Kwelang utola jale kaika ruti, nto. Hey, Luna. It's one of the things dangerous here. Yausu bui, young at it. Ready rata boom, but at the same time must hit in. Sometimes let's talk. Let's talk. Kana ko yo redava sanankaon. Ku jwetse unon jwetse baby. Uketa wetsa ntong baby iya social baby yetsa. You now because ngile ka ruta basadi ba bangata mo. Car most ya basadi ha ba tsibe dipuna dinto ha ba tsibe dinto tsa bona. Most ya basadi ha ba tsibe
because most ya basadi ba tseba ntle le matilena bontate ntle le matilena basadi ntle le matilena ngaphakathi kare hona le mamati amangata hona le mamati ku iminyango emininzi ngaphandle kulo kantle le main door hona le mamati amangata ka hare and basadi ba bangata they don't even know mamati a lo manyango lo minyango abayazi. Now when you communicate there's a possibility of the months o kena o ya udimo le tlase o tlo fihla mo atlareng baby ke qala mo nteng o kene plekeng e ntšha di qala o iva ke qala o iutlwa. Yes, basadi lena beside this door lena le mamati ka hare ka hara vagina lena le mamati a mangata. Number 2 lena le di position tse ngata. Some of the positions ha le di tsebe anizas some of the positions ha le di tsebe. I mean some of those the sport tseo ha le di tsebe lolona bembanto ha le di tsebe lona bemba banto anizas. But when really busy, communicate. There will be somewhere mo ke tlo reng ha ke fihla teng o bore mar baby di qaluva ke ngo kapa o bona mona mo leng teng ke qala o utlwa jwale. It's now you have your own sport now. In twencha e tlileng ka wena now you target a sport o seo o mo targeta mo. Sometimes that is why when ule monna guys a ke builisha no kere when le davaza ndavaza ba tle batho ba botswa next because nkile ka ruta ntwena ka tsatsi le leng be kere how le monna you need to go all over kahara mon o fana lo anda magumbi amane o tsamaye digutlo tse nna tsa lefatshe lena o tsamaye digutlo tsa nna tsa lefatshe magumbi amane o hambe konke man ha o le ntate o kene mo hamba konke sana ngena konke kena hohle ngena konke because there will be a place mo ka re ha o qeta o kena Mothabang jo baby mona teng swapa nna qala Mothabang baby a nna qala utlwa le tsamaye digutlo tse nne tsa lefatshe lona jwale bontate ba bangata le ya fela ha nngwe straight fela bo gutle o ye straight o buye o ye straight o gutle o ye straight o gutle o ya straight wa gutla o ya straight o tshwantse o tsamaye digutlo tse nne tsa lefatshe o ye o tsamaye digutlo man amagumbi amane o tsamaye o theose o nyolosa o tsamaye o theose o nyolosa because ona le mo itlare ga o fika te ba re jo baby khale ke etsa ntho le mari mona teng ha I qala utlwa jwale lona le kena straight ni angena ni aphuma ni angena ni aphuma ni angena le kena straight le a tswa fela ha una mohlala le tsamaya digutlo tse nne tsa lefatshe a ni yentse lonto ai mo expose your partner amakale or my baby o fihle jwa mona ndiqala uyiva le ndawo ndiqala uyiva and ndiqala uyiva by doing that you are creating a name for yourself o iketsetsa lebitso o etsetsa hore this person now a lebale ka ex ya hae a cinge wena you are creating you are o iketsetsa o zenze ligama le iketsa mabitso the partner rental the current partner rental the new position new ntom the tile tsentsha di etsa hore lona le bapedi le motho ao le create your own memories ntho tse tlo etsang hore le hopolane ka tsona le etseng ke a kwala guys ke na le 11 minutes be ke kwala no if ndavazo kinto ya creativity and the new memories had it tolwe kantwa ali etsi ntwani ya ntwa ya WW SmackDown khale ke le khalmelana you'll never create the memories kanto you will never
You will never, because utasha kwana, and then how can fika plating ye right? So twile, so touchite, you are all over. Skeletama. Yo, lona ikare le alwana. Aba le alwana, ikare le alwana. Ikare ke WW SmackDown. Ko ya liwa, ko re ke ntwa. All over. Ko re motho o tlile o thasha kae, o so tlile, o so kwenye ndao, all over. Lona le etsa WW SmackDown. And in turn I see the new memories. Di batla le relax, le communicate ka tsona. Yes, there will be a time more than WW SmackDown, but most of the time if le batla create the memories, re itse le tsamaya ka kuhle ne emba ka kuhle. Ukwazi ukumxelela umuntu wakho ukuthi baby ndiyayithanda apho. Ndithanda lo nto uqhubeka uyenza. Ndiyayithanda lo nto uqhubeka uyenza. I love that. Le communicate. Let's WW SmackDown ufumana umuntu ekhefuzela. And I get even to now so le heme ufumane le hema lifufulezwe. Yo, ufumana umuntu ebile libitse because WW SmackDown iyabilisa yenza ro lifufulelo ufumana umuntu ejuluka because ni hambisa umzimba wonke. Litsama ka mmele kaofela ufumana umuntu emanzi le metsi ufumana umuntu le metsi lijuluka hayi kanti if ne litsama ka litheka ni 7cc inqe ngene ngana ngaki jwale litsamisa umzimba wonke ufumana ekare motho ekare wa jima adiyazi nenza ntoni ufumana litsamisa and halpe lites WW SmackDown sena kuyaliwa kurwalwanwa horofa you'll never create new memories. Yauqetela, you don't need to be shy. New styles, new memories, new position, new in hadibatle ba shy. You will never come the new style, new memories as long as le shy. And Baba Mbaluna le shy ufmana mutu akwetsi mahwe ka ro memorial service ufmana e ka re motho o tikaru ke memorial service ya lifule so o ga tukumto feka bhlungu ufmana motho akwetsi le shy le etsa jwa new memories, new position, new in di batla batho ba free. You need that is why uskaba wa ratana le motho ya uswabela ungathanda nomuntu okudanelayo uskaba ratana le motho ya uswabela memories lona uthola motho akwetsi ni vala mehle ka re le funeral e ka re le etsa ntho kana ke nthwane ya ibitswa nthwane kana ibitswa nthwane ya ntho yani ya na uhlokaitsi motho ubuthi ntho valana mehlo ningathandazi lethe nje memorial dam ibitswa nanthweni moment of silent moment of silent lona ufumane ke moment of silent le di song nenza ntoni will never le create the memory center le ke la tlaka ntotse le never le explore sex so langa lentse le di song ni so yika le si comfortable never le ka se khone never ni axoka yo hayi ni axoka bantasi ni axoka ke la khona bana baka ngeke ukeke solanga le dihlong yo that is why na ibile ai ke hlompha batho bana ba nkang holy communion sometimes
ba bang ke ba respecta o revela za o le re za hanyane o le re holy communion sex sometimes ha e batle holy water se la sebedisa holy water le batla ho dafasana a le qetile le ya ka dikupu tsa mo Bishop Zondo tse ngotsweng mo Bishop Zondo le ya ka dikupu tse ngotsweng Bishop Lekganyana Bishop November le no dafasana le tshwere metsi a ngotsweng holy water Suka lona le ikonkolola hampe lena o fumanela sepupu sena se na le Bishop Zondo mona o na le Bishop Zondo mo sekupu sena ke Bishop Lekganyane mo hai but still lona ba sebedisang dintho bo holy communion morara lona ba sebedisa morara bontate o ska o sebedisa le mongata because o etsa body ya o be nama when o sebedisa alcohol engata alcohol in nama body ya motho etsa body ya o e be nama and that is why banna ba bangata o tla thola hore alcohol etsa hore body ya e be nama and once body ya o e le nama once body ya o e le nama ye ha isa hlola e bathi angeke iphinde benzima body ya o ha ile nama o ncile kakhulu o tawe haholo ha isa hlola e bathi e tloba because inam I weak inam alcohol etsa body be nam nam and I say nam it's a Emma Street teaching Johnny Selma Tata Joan Skela Tama I say Ilinam. Jolo so tshwanela ho etsuwe tjena jwa. Jolo to tshwanela ho etsuwe tjena jwa. Ho etsuwa tjena jwa. I say na ho etsuwe. Kupa o tsamaya nna. Ba ke kupa. Maya, like your friend Ahmed I so kila ka jwala haholo. Iselichi. Mntana mngayisenje. Jwala wa sebetsuwa jwala. A sebetsuwa jwala tshwantse ho etsuwe tjena jwala. And about it, how hohlola fela I say when jeje I wa tshwanela ho hohlola ngwana ka o zukhohlela tu a fanelanga a wa tshwanela ho thimula next fanelanga next ha o qala re etiar hey alcohol
That is very dangerous. But if we want to explore, if we want to the memories we explore Mdavaso. Skeleton little we are whole. Rather ube tips in rather ube very tips in very tips and tips. Otherwise, I'm telling you, Busibutlosa nse lithiba ntho intse iphuncuka nining ha o qala o itswile o tshwantse hape o kgutlisa hape o etse Kupa chaisa bana beso ba rata morene. Qetile guys. Ka le rato le leholo. Facebook ya ka ke Pastor November in Victoria's Faith Ministry. Engwe ke PS November VFM. PS November VFM. Guys not qetile. Improvisang di Mdavaso tsa lona so that let's be o value the partner tsa lona. Because if partner yao as a good sexual, nkile ka ruta ntho mo kare most of men they prefer to spend time le motho ya good ka Mdavaso. Ke kopa ke kwala ka eo ndi falanga leo. Most of men, even most of women, we prefer to spend time le motho yo a leng good ka Mdavaso. And that is why rena le basadi ba bangata kapa banna ba bangata mothatare indoda ya maihlali monna ka dule le nna kapa mosadi wa ka ha dule le nna o dula le siko. No, most of men kapa most of women, we prefer to spend time le motho ya rata Mdavaso. That is number one. Number two, I mean ya good ka Mdavaso. Number two, when your partner a rata Mdavaso, wena o sa o rate, the only thing you can say, your partner will spend nako le motho ya rata Mdavaso. If your partner a rata Mdavaso, wena o sa rate Mdavaso, make no mistake, your partner it will batla motho ya spend a rata Mdavaso, and it will spend nako ya high le motho ya rata Mdavaso. When I about you know this person doesn't like Mdavaso, and because this person a rata Mdavaso, automatically what's about you know yena ha rata Mdavaso, so automatically uto spenda nako le motho ya rata Mdavaso. So one, re spenda nako le batho ba re fang Mdavaso o monate. Two, re spenda nako le batho ba rata Mdavaso, especially when o le monna kapa o le mosadi ya ratang Mdavaso, you will always spend time le motho ya rata Mdavaso. Hence today rena le banna, they will never go to the whole day le basadi ba bona. Kukama, they don't go up. Kukama tota, anga ambina bafas babo ya the whole day. They don't go to holidays, kapa vacation. You're not to you. About family, habat family basadi babon. Because what tomorrow, if kitama le musadi waka the whole day, I know ntwene tle be batla roba. Hona le basadi ba roba lang ba ratang buroko. Hona le ba ena basadi ba jwalo ba ratang buroko ba sa rate Mdavaso. There is no man ya ka nka musadi ya jwalo, especially o le monna o rata Mdavaso. Bo tsama le musadi ya botswa ya sa rate Mdavaso. A ngeke niza ushega le tla dula le suwe mosadi wa monna wa ho tla dula ana le mabaka o tla dula na le mabaka tla dula na le mabaka e busy una le di meeting una le business meeting in Cape Town, higher business Cape Town, higher business meeting o tsamaile le motho yo a lo enjoy ya Mdavaso le because wena you don't like Mdavaso. That is why baba mbaluna ni ba nye ngoko o setso le mongho as we speak uwedwa
le panya le bang because le lazy banna ba lona ba rata mdavazo wena o rate mdavazo, and that is why monna wa suspending nako le wena. That is why each and every man ya rata mdavazo o rata o spenda nako le motho ya mo fa mdavazo. Each and every man ya rata mdavazo o rata o spenda nako le mosadi ya mo fa mdavazo o monate. That is why o le bohloka kubalulekile ukuthi we must improve ourselves, and ye ka no ngena. That is why na ke tsibi, that is why nkile ka bua ntho ngwe ka re yazi abantu abaze emitshatweni ka nako tse ding re nyala dintho di legend kore di legend kore dintho tsa gale into ezidinwe re kopana le batho ba kgathetseng ba diniwe e ka re ke bomme bana ba di Women's League ne diniwe le kgathetse ka re le bomme bana ba di Women's League le kile ba bona bomme ba di Women's League ba diniwe maoto a bona bohloko ba kgathetse ba hema bohloko abanye beno ne diniwe be ke potsa re le batla manyalo le di relationshiping ni funa ntoni utlwa motho a re nna ke rate mdavazo le batla manyalo le di relationshiping le batlang because runa bo November ha o ka kopana le runa re rata mdavazo ra o rata that is why bile re rutang ka ona ke a o thanda mna nna ebile ke tswa fuja everyday mdavazo yo ke etsetsa ra ke tsofala ke se ka nna ka tlo ikolota man full squelita nna ke batla ke tsofetse because e atla na kwa re e roba le ntwe e atla izwa bilela nna ke batla tlo tshwara ke stress e tla be robetse mo ke batla e robetse ke be ke sheba ke re sien hai o titimme o qetile mo qhakahlo lona le tla pensioneng o la batho ba tla pensioneng di relationship mo e ka re bofebe bo le sotlile la sotleya jole le batla retirement of the early of the life of retirement of the life le retire but ka bo madima bi le retire la manyalo le di relationshiping gore le tlitse fela retirement ni diniwe le kgathetse le botswa Jesus ka ne ke jetsa batho ke re gore ba bang o ka re a ka iscrewful ke re if ne khonala motho na tlo iscrewful ai khulule ai tshware tshena baby ke kopa o etsetse mona ke kopa baby ke na hle etse nda o ntlwelle gore le shotela fela ko iscrewful la fela gore baby ke kopa o etsetse letsolla laka nna o ntlwelle ke roba le shotela net ntho eo le bontate the same hona le bontate ba botswa e ka re ka screwful e ka re ka screwful ai screwful ai tshware tshena re mohatsaka nansi mfazi wami zenzele the way really mbotswa we are lazy that is why today le febelwang ke banna ba lona le febelwang ke basadi ba lona that is why le na le di deputy ba nleke lisa ba le hlahlamisitse banna ba lona ba le hlahlamise basadi ba lona because ni anqena le tlile manyalo ga le qetile le khathetse and that is why le sa tlissing the improvement that is why le sa tlissing any the new style le khathetse le hopeless ka ramanyalo le ka ra di relationship. And I'm telling you ke bua nnete yo ntate modimo a itsebang if you are lazy in haretam davazo your partner will always spend time le mutia ratam davas, especially when your partner ratam davas. As we speak now, hona le basadi ba itseng ba night praying, ha ba ya night praying ba busy no. Wena o dutse mono ntate o tlhenepa ka menoto e thata ntate tuwe o dutse mono because mosadi wa o itse o ya night praying. Unkila Bible. O itse ya night praying. Hayo night praying nix. Hayo nix. Umdavazo no wait ya night praying. Ke night vision. Mama le night prayer. Abayo I am night praying nix. O batla o lo davazwa gut. Obani wa tseba re wena o botswa.
banna ba lona ba sharp ke lona o sile no monna o itse ya majiteng ha ya majiteng nix wa Mdavaza maleng teng ha ya majiteng nix ha ona majita nix uMdavazo no uMdavazo o thabile ntatane because mona o dula le legend mo Women's League ntwa khale retirement of the season of the go fumane kare motamboni le money pause le ke money pause ibitsa money pause aka 35 years money pause ibitsa money pause balisile no le dutse le bang ba le shile le bana ba le shiana bantwana o itse ke a majiteng hayo majiteng walla no we are khala pha we are kwasa o ntsa o heleditse man malente yo qala o tla ntwetse because lona le botswa ni nqena hell nna ke itse ba hlentwa motho ya botswa dia yas yo cho ke ne ke regreta ke le hole ndi regret ke re mara ne ke ya ka ile motho ke regret ke le hole ke re ka ba ne ke ya ka le nkgono yena wa mbokoto ya khale ke regret hal hona le memo ntate o mongwe ka next door ntate mo ke mo tsebantse ntate mo ke mo tsebantse ke moaisane wa ka o na njwetsa re yo o kila ba le motho tje motho eno na mo jwetsa re baby don't wait me just take your thing and do it ke tla tsosa ko wena hai le tsebantho baby don't wake me but wena just do your thing ke tla tsosa ko wena tsa vusa nguwe le tsebantho yo nina ne yazilonto yo na ke buika nna mona ke a tseba ndizawucimba ukuthi ndithetha ngam akibuika nna ke bua ka aisane wa ka neighbor yaka ke bua ka neighbor ana le motho eno na re yana baby don't wake me ska mtsosa just whether ke 12 o'clock or ke 3 o'clock or ke ding if you want your thing yenza sana yeah lona no ntateno hai ntateno kila o kila ba le ona nqoqela ntateno a re jo novi a re motheno a re motheno na njwetsa re ska ba ntsosa ene motheno hell a re ska ba ntsosa re wena just do your thing ke re hai wena ntate a re yes novi ne ke etsa fela a re tla re hantse ke etsa motho ka tla ba bula mahlo ha ke le busy ke bapadisa ntho o tla ba bula mahlo hanyane a vula mehlo jwale dimbokoto di legend dimbokoto di retirement ulala o robala ekare ke funeral ekare o hlokaetse yo melale ga dini bopile o tsfane mothati nehile edinekile ke kopa le jwetsa nnete bona if you are lazy tabeng ya Mdavazo your partner arata Mdavazo bon you must know that your partner o tlo hlahlamisa uzawuhamba o tla spenda nako le motho yeo a rata Mdavazo ke bua from experience ke a itseba ona le ntate mong hape o nang jwetsa re nna Novi ne ke tswa ka tlong ke be ke jwetsa mosadi wa ka ke re ke lo sheba di-security a sia mosadi betheng mosadi a robetse a gona into enqenayo e robetse mona ka re ke stopo sa motho a hlokaetseng ka tonto fileyo a robetse basadi ba botswa fumane le leng ga to feel e ka re ke it's a funeral
die of person. When I never to find out Roberts, that you know, Cockalawi, Nanovi, Nekitso, Busu, Kibekiri, Kirikatamakulation, but you shoot. Aya Mutum, Aya allo spend an hour to funeral of the funeral of this person who's died. Lentelele apengena yo ilele ntatano na njwetsa re novi nna ne ke tswa ka tlong be ke iketsa ka re ke a di-shooting mare ke utlwa re ke ya somewhere ene ke ya nthong e monate ke ya nthong e monate ha ile nto o motho a ikhupe motho a e ntshe ka rothi mohlomong o shotela fela ko iscrewful motho o shotela ko e hakolla wa tseba o jane di hakollwa dintho tse yo Bantakwet, Benizos bakers raking, Neluka be the raking, Capaneluka be a microwave. And it are Mona Fikabur baby, you take a microwave. No, I'm crack. I get a rat. Come on, Limbo. Ay batona batase Benizo ibeka unotor munna hafika bor baby ha utsarar baby ke ya batla unotor baby hicho ke microwave e dutse ka mali ka mokro le bontate de se mona le bontate ba botswa a inqeni lento a inqeni le bona bontate bana ka be ba di be di microwave una tlo ide ya re baby ilande pha e microwave tsa mo intse yona microwave the way le botswa ka teng Ningena, and that is why my daughter on the share, their boyfriend is in who are not like a fella cabacala ratomar if a battle enjoy sex, Otaya Motunia Bituru somewhere. Oza Yakumt, because Salona, the shorter fellow could call like a microwave, study microwave. Le Botswa, no, le Botswa, le Ningena, le Botswa, le Hateti. Le khatetsi ha motho ile hangwe fela once and safuni nix motho sa ra mna o kunini ndiqabela se ale sa batla nix le batla net once yo hayini ni anqena hle marliko bakho le hlahlamisa bazone lekelisa as we speak now and the third part what is painful? When your partner can realize there's somebody who has sex, who has divorce, and umufahamunat, banna batwafu invest more. A man can invest to a person yamufam divorce every day, kapa every time amufahamunat. I can invest. Banna babangata. That is why Renal Basadi Batamaka Koloi. Badi reke to kidi boyfriend. Badi reke to kidi kidi tom. Utolori your husband. Urekile koloi for a side chick. You know why I rekile koloi for side chick? It is because side chick mufam davaz amunate haiketile imu for full time. That is why now as we speak. Basadi baba ngata mo le sokola le no alina chelete miriri ya lona no ifedile imagasa monna hana ho fa chelete o re hana chelete marilete because wena o botso ya nqena miriri ya lona ka re ke ya batho ba robetseng Barakwana hospital baba lena le di boyfriend but your boyfriend doesn't feel to do anything for wena because ni anqena that is why miriri ya lona e ka re nkgone ya robetseng Barakwana hospital ya senang family le botswa re tla tabeng ya mdavaso ni anqena that is why no le tshwere di-card tsa electricity the boyfriend the girlfriend tsa banna ba lona ba tshwere di-card tsa banna ba lona ebile ba na le access di-cardeng tsa banna ba lona lona le botswa le tshwere di-card tsa electricity yo le tshwere di-card tsa Shoprite le tsa Clicks tsa di-points tshwere di-card tsa di-points wallet ya o tletse ka di-card tsa di-points tsa discount Lantina
Nalantena. Oh, I know the dinner. Le dutse ka di-card tsa di-points. Le dula mo ka di-card tsa Dis-Cam. Di-girlfriend, di-boyfriend, di tshwere di-card ngwanaka. Di-girlfriend tse bohlale. Di-girlfriend tse bohlale, di tshwere di-card tsa banka. Kgatetse le kgatetse. Nna ke tse o na le batho ba batla. O na le batho ba kene ka phoso manyalong le di-relationshiping. Hayi ningene ngemposo bantwana bam. Ningene ngemposo ba bang ba lona ke tse le tlo batla mo. Ba ba ne tshwantse be le kwana nthong le dinane. Ne tshwantse be le fura kwana kapa le roma. Ne tshwantse be le roba kwana le tinne dintho impahle ezimnyama ezinde. Ne tshwantse le apere diphahlo tse telele tse ntsho. Kwana Roma kapa ke fura ke tsebe kapa ke tshats ne tshwantse le dinane ba bang nane le tshwantse be le dinane ha ke tsebe le batlang njolong ha ke tsebe le batlang ntong manyalong ne tshwantse le dinane kwana o dule kwana ka mese metelele e metsho le tlwele ntho tsa rona mona lefatsheng. Bye. I love you until we meet again. Lekker Vrydag. Every Friday, 9 o'clock. Sister Jakubet, I'm the only person here to me let's go and meet. Tzauni kela na laleke la nroka la etanke tla le jwetsa. Le tla le jwetsa. Each and every man ya ratang sex. Banna they don't mind to invest for sex. They don't mind to invest for sex. They don't mind to invest for sex. Abatswafi ba ipatalela. Ba ipatala tšhelete a ka o rekela koloi yo wena o tlo dula mona e ka roti o pensioneng yo love you dulang ka dikhate tsa nna tsa ntho tsa Dis-Cam dulang yo mokgotsi wa ka o na njwetsa re nofi ka ke le tlohelle you come now ki chache you come now ki chache you come out, Dulamon Banava. Next week. 9 o'clock. I love you.